na ulok matie karo lok ada ki kume madon tika bino ena madon ana bitietu eni pen Jimmy Makit man kai nen tika sprouting up ikare man mi politics eni pe wateru no to because not ye ill intended may causing damage to the reputation of a political party man macharo and noob and now look ada mado karwao ere tieni men lotieno man en magen gochero ko Kampala eni unyo magi waje ni gen gi stranded di Kampala ene lotieno mo mer ma excitement eno wero kachiero gi tie chi wero no gochero lok dong tieni meno uh, lotieno NRM meno district structures by NRM ma ikwi man en furu kar la ma cha en mi ko youth elections gen man youth elections pa NRM ko national female youth MP ko youth MP ko northern Uganda mero northern Uganda obelo tieno magitiyo gi ma elo chu enoni mi youth MP o youth elections me northern Uganda gotiyo gi michiero ka kwero karo gi i Kampala kuja magiro o i Kampala kuno joma otero gin tamane gien no gibi karo kwi gibi declaring gin tidong gien gi aki delegation en mo ai Kampala ka kwe en gi biro kede northern Uganda kanyo gi chako kwe gi kit erni ento results o kuno lokho ma pat gien pegi declaring gien macharlo loyo et ono don guti urutero enoni ro gutero i Kampala kuno mero NRM district structures eno marongu o kuno results o kato da lung tour lutero ni guriyo en lu chuwero ni go wero lutero edo ge chwe chwin kudu gi ruenyo ko mer para makili because go kwero incurring expenses mo ken dong kun gi losing wa kwiyo dong plan gi bene potiu ti en lutero en go por go la lo go wero joni go stranded mano ko ber gi diga yenyo yo mo ke ken wek gi nong mere chiente mo nyokere gina cham wek gin gi cham o wek de winyo ko beri go chako blackmailing ni noob okelo gi noob ko timo ngo noob en okelo gi because gingia tini of course gibi no sympathy kibo desperate NRM makumbe gi yenyo gino mo ke ken wek gi nyude gen gi tiga tim gi mo kun tijo ngayo gi ot so maita clear yamo ni meno en lutieno NRM pe lutieno noob dok bene peti gi moma giluongo ye ng'ati mo ni obin Kampala ipati noob loke katie onyogira ng'o moni katie wan otike office matie gulu kenyo watiki offices matie actually sub region ma wan jimi watum ki kany pe gitinyo dano michiero wa kamoni en loke en ba chi NRM owek bango wi dano onyolo tieno NRM ni go work showing that desperateness atam ano blog man mag sharing mo aki wang o ye ka gam kon kera pe wang o kunu la tin man matia gam tika lok ko kir bosco tere giswa pa nop ya ga ko county men lo ata ta yin ngat meti mi ga lo ka poya mi kumi ni un jo moti opportunist ni o chwa ga mente ga men ma dong pinyo lo ge ko be ti mo be dong magi tika tim ne ki dar pe ga ni lo goba we dar nge ni ko ngo in ne bi ye ngo Kampala no bulu ga ngo Kampala yin ma muani no bulu ga ngo Kampala ka wa registra kir bosco be no polo bi Kampala chi no gi no ni bi ga te ngo Kampala we lo goba beri no way ma ta ta me ber ka lok go ba ken nu as political party for nasi kai ngai ni ti NRM bed NRM mot we are on a multi party system ngat mo mo ge ti ka ber nu ge NRM pe ga eto pe bi ka lok go ba ken nu it is time or never it's now or never kendo ti me do lok ni ngo ti ni ngo ti ni ngo 2026 protest vote ukuru neno ker dek kero miro wang mu which en un opportunist motim ni lok go ba kin nu cha du lok miyo ka kan la meng man ma winyo ti ka lok me lo ata ni me ko no bo lo di ti swande de kampal mo propaganda pa NRM ya propaganda pagamente piano nge nge ni 2026 dung liep ya maja poka
Government ene ite ken me lo me goba me miu ni men wek don ke wai ni o dar mo wa ke ya gago agago be ma ite ken le piane ne me wiru kiti ya gago ya enu ti mi le kom gini hey leader opposition team ber petem 14 un tu ukur protest vote 2026 wan ko mak ngodo mo bu win lok miu ne lok goba ke ken propaganda mate aki gamente ni wek nge ni mer ni danu ti maraj me da jo ga go mi gira go maber ni wine ber we are adding and we are almost done by cha bi chiel no wa chwalo duju we are me wiru kidi is peturo so bir mot la ming mo ne ti ga lok goba mer dan pa ga mer pe dan pa no later we ni mer ni okiri Bosco ti register me actually me gira me agago county ti bir wa dom kam ko no dom kuya so ka okiri bena ko be no be po no okiri bin Kampala ti ni ene no luoi ka ngo honestly ki luoi ka ngo miyo ka kan propaganda pa na rembe kan e propaganda un biyo ke kwerka mo chok jimi umi kuro wo tu dum kam cher ya wo chu en